dekat 6 botol saya habiskan untuk mak saya. Mak saya stroke. Okey, dengan izin Allah. Mula-mula sebelum saya kenal orang, saya kenal ni dulu. Saya pergi rumah-rumah, okey. Saya sapukan mak saya mula-mula. Ke adik saya pun saya suruh sapu kat tu mak. Mak mulut renyok sampai ni kan. Mak tak boleh bangun, tak boleh bangun. Lepas 3 hari sapu, alhamdulillah. Dah boleh angkat tangan, dah boleh angkat apa dah. Doktor suruh balik. Sapu semua. Saya sapu semua. Saya sapu semua. Saya yang saya cara. Dekat masuk saya sambil saya sapu. Sambil saya sapu. Sapu gemak, tarik ke atas kan. Awal tu kan kena tarik ke atas. Saya tarik. Saya sapu dia punya tangan, kaki. Saya ukur semua. Lepas tu habis ni saya sapu lagi 2 jam sekali. Tak sampai 2 jam sekali pun saya sapu lagi. Sapalah habis. Lepas tu lepas naik atas buat tu saya guna lagi 1 botol. Standby lagi 1 botol dah habis ni. 1 botol dah saya guna. Lepas tu continue lagi.